The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Kuthuthuka kwetinkundla kuthuthuka kwalo live leMaswati. Ngikuvusele mbukeli ngiphindze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka lapho khona sikulethela yonke intuthuko leyendakalako khona eveni laseSwatini. Libito lami nginokwazi ngwakadlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela umsebenzi lomkhulu kakhulu wekothula kwemanti khona enkundleni yakugege thambe kwako umlindazwe water project. Lokuyi water project mbukeli lebalelwa emalini lenganga 12.6 million emalangeni. Lokuyimali mbukeli lekhishwe nguye hulumende asitana nabo baka World Vision. Mbukeli sitawupenza sitivele ukuthi takhamuti leti tawuzuza kuwona lamanti ibalelwa ku 700 kanti futhi imiti letawuzuza kuwona lamanti ibalela ku 300. Sitawupenza futhi sive mbukeli kwakuthi sive besihamba sigaba lesinganga 2 hours uma ngabe siyokukha emanti. Mbukeli asingene elihlelweni. Hulumende seloku usemkhankasweni wakhe lomuhle wekwekuthi afeze umgomo wakamhlaba igoli elikhonsako lesithupha. Lokungumgomo ngekuthi wonke umuntu akafinyelele ekutfoleni yemanti lahlandekile kude kugwemeke kubhedvuka kwetifo letifana netemsheko. Kanti-ke ngakulokunye hulumende seloku ume uthe zica ngenzaba yemgomo wakhe weminyaka wa-2030 lapho khona athi kufuneka abe asafake gezi nemanti lanele esiveni ngelinani lelingu-100% ngeminyaka wakhe wa-2030. Sivele sibalelwa ngetulu kwemakhulu lasikhombisa 700 lesingaphansi kwale nkundla yakugege emiphakathini lemibili. Imiphakathi-ke lefaka ekhathi thanje kwako kanye newasemlindazwe lihlathi taso setivele livakashela tindlebe kulandzela ukuthi sifakelwe emanti lahlobile afakwe nguhulumende wembube abambisene nenhlangano yaka World Vision. Lenhlangano yaka World Vision yona isebenzise imali lebalelwa etigidini letisithupha emalangeni 6 million emalangeni. Imali ke lena lesentshentiswe ku phase 1 bese kuthi hulumende yena uhlangabetele sive ngemali lengu 6.6 million emalangeni lekuyimali lesentshentiswe ku phase 2 njengoba ke lamanti asahlala kuwo onke emakhaya. Lokhu sikhuluma nje sive sakugege sesidla emanti lahlobile seyiphele nya indzaba yokunatha emanti langakahlobi. Kuthiwa lesive lesingaphansi kwale miphakathi lemibili besikade sisokola sibili kangangekuthi besikade sihamba sigaba lesithe uma siya kuyawukha emanti yesihosheni. Lesithi-ke besihamba cishe emahora lamabili njalo ngelilanga sivuka lokwa ngetingwedi. Sidalo welkomedi lakathanje kwako umlindawe water project umnumzane Samuel Dlamini usichazele kabanti ukuthi lo msebenzi wekufakwa kwalamanti waqala ngeminyaka wa-2021 njengaloku usewuvele uphelile. Kanti-ke kulo phase 2 kuyavela ukuthi emakhala asavele yazuza abalelwa ngetulu kwemakhulu lamathathu. Ngiyanivusela babukeni ekhaya igama lami nguSamuel Dlamini. Sicale ngophase 1 senza lona amanzi ngoba besinganamanzi next swakhe iXhobeni. Base World Vision uyasinakhuzana sisithola amanzi ku phase 1. Phase 2 sicale nga-23 January waphela nga-22 August. Amanzi alande kudini kakhulu lapha eXhobeni. Ngiyo into yenze kuze sicelele kumakho azamile ukuthi sithole amanzi. Awulande kudini kakhulu. Nje abale phezulu bayalenza lekulanda amanzi. Ngakulokunye umnumzane Dlamini usichazela kabanti ngekwakuthi ingabe lamanti aphambeka kanjani kude kuthi ayawutheleka emakhaya ngalesikhulu sivinini. Lesithathe sisebenza kanje senza ngelesi sisebenza phase 2 senza ngesola nangegesi. Futhi mazo umpompa la ufike usushe nabufuna kugesi upompa ususha gesi bese yapressure bese ayampo. Nomunye wetakhamuti takuthanje kwako kule nkhundla yakugege make Thobile Dladla uLadlamini usichazela ngayo inhlupheko yabo lebe babhekene nayo ngesikhathi basede lamanti lahlobile. Uthi ubonga kakhulu uhulumende wembube ngayo yonke imetamo la yendako eveni yekuletha emanti lahlobile nakulokunye esiveni. Ngiyanivusela balaleli emakhaya ngingithobile Dlamini make Dladla ngigegeke inkundla umphakathi sikathambe kwako
Ngitobonga kakhulu nje inkundla yethu yaGege isibambisile kakhulu isakhamuti saGege sihluphekile kwatise-ke ukuthi naGege kude nemfula nje lo endlulako khona. Sacela-ke safaka icelo-ke sakhona kuthola phase 1 samthola ka-World Vision wasakhela-ke World Vision lakhona supplya khona emakhaya lang 250 waceda sasesithola micro project-ke naye wasitholela-ke so contract wethu Africorp wasifakela-ke eManti sesicishe siwakha thutana. eManti ebeyinkinga kakhulu endzaweni yaGege because besiwakha esihoshini emgodini lo ngathi khona na umile ufaka luthi liya phasi bengaba bo 300 meters liyale phasi ungenweke sonke lesive lemihle ngiyibalako ibambe khona line la ngikhuluma ngosibukeka wakhona netidvumbude abantu umuntu ajayeke ubamba line leManti. Siwasokolele kakhulu eManti kuGege side ngisho sihoshi nala ticoje besikhakito betithwele emadima ungcola tinkhomo sinatha nato nje nekungahlobi bokhanza nemaphambasi kudladla bekude nje kuhloba sibonga uNkulunkulu nje lokuthi siyaphila kuze kube kungimanje. eManti alethe lokukhulu kanganani endzaweni yaGege. Gege wethu unemahlathi tindzawo tethu tikhashane nalamanti besihamba bongeke ulibeke libhodetiko uhamba uthi ngisawukha eManti. Utawuhamba 2 hours usaya kuyokha eManti ibhakede linye kungikhani ubuye. Nyalo bantu abethu sesicabangane ukuthi etikoleni batawuphasa baphase kahle phela ngoba abasagijimi ukuthi ndasina ngifike ekhaya ngithi incwadi ngigijimele emfuleni ngiyolibamba line. Akulokunye makedladla uLandlamini ubonga uyagangatha kuye hulumende wembube kanye nakutotinini takhe lokuba ka-World Vision eSwatini ngekuthi basilekelele lesive kuwo lo msebenzi walamanti phase 1 njengoba uthi safaka imali lengu-6 million emalangeni kude kuthi babe nawo. Makedladla uthi sive lesingephansi kwale nkhundla bese sifile kunatha imanti langakahlobi. Siyambonga kakhulu World Vision usenyule elitakwini angathi besingabonga sisive saGege sibonge kanganani. Siyabonga kakhulu. Tifo sicabanga ukuthi sesihlandekile etifeni sesitabakhashane nje nemisheko nalokwa sesingilabaphephile nebantu abethu lizinga lekuphasa sebatawuphasa nalabasirebhako ke mahlathini njengoba nibona nje ukuthi ehelele emahlathi besingakaphephi vele sisahamba sisaya emfuleni sawufuna lamanti. Sicabanga nje ukuthi lamanti asiletheleka kulokukhulu silethele impilo sitawuphila sibantu baGege sesitawuphepha nemaphoyisa na umsebenzi sotaba mncane phela ngoba besirebheka lemahlathini hayi kanye hayi kabili bekukunenge nje bekungendeki kahle. Ngicabanga ukuthi micro project la asibeke khona ngicabanga sosibeke ezingeni lemhlaba lakho khona belifuna khona ingwenyama ukuthi sonke siphephile nase siphephile nje sitibongele kakhulu ukhulumende wakangwane. Ilunga lephalamende lenkhundla kuGege umhlonishwa Magezi Dlamini naye ubonga kakhulu kuhulumende wembube ngalomsebenzi. Umlangeni uthi lokho kutawunciphisa emathuba ekubhedvuka kwetifo letifaka temsheko naletinye. Ukhuluma nemhlonishwa enkundla yaGege umhlonishwa Magezi Dlamini ngoba liqinisa lithi tinkundla deliver laseSwatini diletha intuthuko emakhaya. Siyaye sithi hulumende uta kubantu so ikakhulu kwele sikubonile enkundleni yaGege sijabulela kakhulu eManti la ngona asakhona simbonile phase 1 lo sa ondla imiti leminyenti and we are happy ukuthi phase 2 naye sochubekile waphela though kona isekhona leminye imiti lesele lapha nalapha kule miphakathi lemibili lethinzekako la kusafuna khona ukuthi uhulumende achubeke asibambise kubambisana ke letinhlangothi letithinzekako leting-World Vision kanye na micro projects lesibone basibambisa kulolu hlelo. Satse Gugumotha losebentela inkampani yaka Micro Projects lokuyinkampani leluphiko lwahulumende lengaphansi kwelitiko laka Economic Planning and Development. Usilandzisa kabanti ngalomsebenzi wekufakwa kwalamanti lahlobile kule miphakathi lemibili. Umango ngekubuka kusokola bekukhona ngetindzaba temanti uhlangene wakha scheme semanti lesibitwa ngathambe kwako mlendazwe. Ba approacha ke inkundla
na World Vision eminyakeni wa 2021 lapho khona kwaqala lo phase 1 wale project kwakunemabhoholi ke lamabili la bekafuna ukuthi adevelop nathi sebantu eTimpopi kusho ukuthi ke kwaqala lesigaba sekucala phase 1 lo wakhiwa ngekuchazwa ngeWorld Vision waphela ke ngeminyaka wa 2022 sase siyabuya ke siyaqhubeka na phase 2 lo nathi emakhaya la linganisela ku 282 nakhona bekuyibhoholi le yabe seyiyadevelopa iyedwa isystem yemandi lenathisa bantu eTimpompini. Akulokunye uLamvulane usichazela kabanti ukuthi ingabe lo msebenzi wekuwaphamba lamandi usebenza kanjani njengoba ke aveta ukuthi kusetshenziswa emandla ekuphehlwa ngelilanga phecelezi ama-solar panels kanye nawo emandla agezi lombala. Ngitawuqala kulesigaba sesibili kulo phase 2 lapho khona sikhanze ukuthi kulomphakathi wakuthambe kwako nasemphakathi wakusemlindazwe bekuna le borehole lebe yinengwe ihand pump ngesilungu. Kusho ukuthi ke lesikwendile sing micro project sifike sabafakela ipampu lehamba ngesolar nangagesi lokusho ukuthi iyakhona ukuthi isebenze ngemandla elanga phinze tikhathini lapho khona kwanze ukuthi lisithele elanga bese iyakhona ukuthi isipampele emanti ngagesi. So iyawapampa ke manje ayethangeni kusuka ethangeni ke bese ehlela eTimpompini ngegravity ngilapho ke sive sikhona ukuthi sinathe khona imandi shokuthi nje impompi iyinye inathise imiti lelinganiselwa ku less than 7 lapho sithi umuti awungahambi more than 200 meters uya kuleyo mpompi uyokha emandi. Kunetimpompi ke leti 55 kulo phase 2 lapho khona sive sinatha khona emandi lahlobile. Ngabe akhona yini ama projects maybe la kuba khona in the future lentoba in collaboration now? Still office la micro projects we are open ukuthi imimango ifake ticelo ku whatever tidzingo labanato siyabasita kakhulu. Chief Mahubhulu uhlatshwako losikhulu sasemlindazwe nanaye wendlulisa kubonga kwakhe lokukhulu emakhosini yale live ngayo yonke imisebenzi yemfutfuko lekhonsako lentekako velonke lokufaka ekhathi ngisho nalenkhundla yakhe yakugege. Kulokunye nje singabonga kakhulu emakhosini naye uhulumende weNgonyama ukuthi sibona kungena emanti liyathuthuka live ngoba nakude emanti live alikhona ukuphila kahle. Siyabonga kakhulu emakhosini ukuthi sibona emanti sibona kungena bogesi emakhaya sekude likhaya lelide gesi konke lokho kungumsebenzi wamakhosi siphutha lwandle sibantu bagege kuningi lesingakubonga ne-police station konke nje kukhona la gege. Siyabonga sesivangazi ukuthi nje thine la gege ngithine basinake kakhulu siphuthwa lwandle nje kakhulu siyadibongela kakhulu namakhosi ede atosivusela ngoba amakhosi nakavelile kusala kuba nentuthuko kuleyo ndzawo. Lilunga lephalamende lenkhundla yakugege umhlonishwa Magesi Dlamini naye ubonga uyagangatha kuye uhulumende wembube ngayo yonke imfutfuko lathi umlangeni iyenteka kule nkhundla yakhe lefaka ekhathi nemigwaco inhlangano gege sicunusa. Umgwaco wakuthiwa gege siyabonga kusokhona and kufika ke kwemigwaco endzaweni kuletha intuthuko kanjalo. So siyathi nje ukuthi gege ngeke asafana na itolo. Kuningi leside kona gege sishoda ngabo filling station na ufuna ukuthi uyowetha imoto kusefuna uhambe kubona inhlangano or ikunankayani. So lokho konke kuyasilimata but we are happy ukuthi kufika kwemigwaco sesitawuyibona i-filling stations. Lokuningi sesitaba nako kuba kufika kwemigwaco vele akwendeke kunishiye ninjengalokhu njalo. Kusekunyenti ke msakati lesingakuveta ukuthi sinesidzingo sako leso lesincongcotha kuhulumende sikucela ngoba fine sokhona umgwaco awungene emakhaya. Kunale migwaco lengena le emakhaya lesikubita ngethi ma-feeder roads. Leyo migwaco leyo enkundleni yakugege ayihambeki. Lolina nje kude abantu abafika esikolweni kude abantu abakhona kuphuma lemakhaya batofika kulomgwaco ngenxa yelitsaka. So ngiletinye ke tingoni lesiticela kuhulumende ukuthi akajinga sibambise inkundla yakugege igcine ithuthukile ifanele tinye tinkundla letikhona kule live. Lesinye setakhamiti sakuthanje kwako make Thobile Dladla uLadlamini ubonga uyagangatha kuhulumende wetinkhundla ngekubatfutfukisa abasive sakugege.
Uthi-ke umgwaqo lomusha wenhlangano Gege Scunusa ubahlaba umchele badakhamiti ngenxa yobuhle bawo. Umgabatheli unxusa uhulumende ukuthi phela amane abangedele nesikhathi sokusebenza kweliheke lelo-ke lekuphuma nekungena la kuGege lathi livala nakushaya insimbi yesine. Uhulumende wakangwane kuGege ngimbonile mina uhulumende wetinkhundla impela ngiqinisile. Ngimbonile uhulumende wetinkhundla kuGege kunengi la kasendele kona. Ngingathi kulaba ngakafiki kuGege asebefike bona batoti bonela. Gege impela sesiphila eDarridge ngoba kuphuma nje ekhaya songena esikontieleni uyantshweza nje ntshu. Uyantshweza nje ntshu. Siyayibonga kakhulu ihulumende wakangwane, siyambonga uhulumende wetinkhundla akasilahleni ngaphandle singigege. Intuthuko siyayibona. Silasime khona nje kuneligede lethu lelingigege border post. Siyaphuma sibheke edolobheni manje nje lokuyinkinga ngeligede lethu lishashe livalwe manje. 4 o'clock nje uthi usabuka nje usavukuvukuda edolobheni sesikhathi sesikushayile ngathi uhulumende wakangwane ukuthi bekangasisita ngani manje nje athi khulukhulisa lesikhathi. Yebo asithi nje kusinika isikhathi ligede lelihle kakhulu ngoba cishe kulidolobha lelivutane nakithi nasedolobheni kunekuya enhlangano. Kugege nje tonke tinfo tiyaflowa nje abantu abakethu. Ngisho abantwana baya esikoleni sikhuluma kungimanje nje kunemigwaqo yethu leta ungena iyoshona etikolweni micro projects nakhona usithembisile ukuthi utasichasa asifakele le pro base. Ngale kwaloko kugege sekusedolobheni. Ngakulolunye luhlangothi make Thobile Dladla unxusa uhulumende wembube ekuthenini amane phela abakhele nesibhedlela lesikhulu kule nkhundla ngoba uthi letakhamuti takule nkhundla uma tifuna lusito lwetempilo ubita ukuthi siphoceleleke ukuthi sihambe sigaba lesithi siye etindzaweni letifaka ekhathi kubomankayane kanye nasenhlangano. Uphinza ucela nekwekuthi kwakhiwe nemafema kule nkhundla yakhe kude kutawucosheka kati yetiko. Ngaba kucela nje futhi uhulumende wakangwane ekucelela yena Gege njengoba leli vese lintshuza kukhanya bogesi nemanti kuthe cithisa sekungaba ngematoho ke kubantu bethu ngosami namane nje asifakele noma emafema abamabili abamathatshwana ngoba lesi bantu bethu baningi labasekhona lamakhaya kusengakahambi nje kahle kakhulu ngakibo. Ngaba kucela nje lamatoho nesibhedlela lesikhulu ke kuGege. Mana ngashiyeli ngaphandle ngosiyami kwatise ukuthi lo migwaqo lemkhulu itanebuhle itanebubi netingoti nalokunengi nje manje usonzetele nje sinathi sibe manje kuthiwe lokugege clinic amane akhule phela kusele kuthiwa manje ngigege nje sibhedlela lesikhulu sitokhona kusitakala. Ngale kwaloko kuGege ngangati kuGege ukuthi ngabe kusengakuphi sekusedolobheni bantu abakethu longathanzi lo ngathi nje Gege angathi unana ngathi usungathi sosweleni ngingete ngangena kakhulu ngala ngasebucaleni yathi kukhuluma ngenfo lengakafiki kuwe kodwa nje silaceleni kwemncele kukancane ukuthi sive ukuthi bathi kwendeke kwekuthi emaphoyisa aGege asewubambile nemasotsha umsebenzi kakhulu angifuni ukuwaphoxa ngosiyami kuyenteka kona nje but akusiyo info leimvama ukuthi ungathi wena usuka leno uyodala kuGege nje uqala kudala nje kuGege ukufohlanisa ngoGege kuyahanjwa nje mahala utabutifaka emlilweni. Ngale kwaloko uhulumende wetinkhundla siyambonga. Chief Mahubulu uhlatshwako losikhulu sasemlindazwe anayo uthumisa emakhosi elive akuleli nahulumende ngaso sipho sekwakhelwa umgwaqo wakanokusho hlangano Gege Scunusa. Umhayise uthi lo mgwaqo muhle kakhulu kanti-ke unxusa nabo bashayeli betimotolo ukuthi bashayele kahle ngoba kungenteka kudaleke netingoti nabantshuza kulo mgwaqo. SibaGege sijabule kakhulu sikhutalwandle emakhosini ngentuthuko lesebasilethele yona ngalomgwaqo sihluphekile kakhulu emuva imoto tingakhona ukuhamba kahle kepha ke namuhla sesiyakhona ukuhamba kahle kuyintuthuko lenkulu ke nakubonakala imigwaqo ngoba nabo somabhizinisi bathanda indzawo lehambekayo lokhu kutawuletha intuthuko lekhonsako impela sesingakhuta kubo driver nakubo labaqhuba tinqola tesive ukuthi awuphathe kahle lo mgwaqo bangagijimi wona umnanzi nje kepha nje impilo
siyayinaka kakhulu ukuthi cha ababe ngubantu labanakako kakhulu. Sesiliphetha lapho-ke lihlelo mbukeli sive siyathuthuka. Mbukeli utivele kuTota Khamuti tidumisa kakhulu ngalo msebenzi lomkhulu kangaka njengoba bovile-ke mbukeli ukuthi bahamba sigaba lesizwe uma ngabe bayokukha emanti langcolile. Mbukeli wativela futhi nakubo baka micro projects bachaza ukuthi lo msebenzi uhambe kanjani. Waphindze wativela nakuyo i-MP yakhona enkundleni yakugege idumisa kakhulu umsebenzi lomkhulu futhi ibonga kuye uhulumende wakulelive nabo futhi baka micro projects nebaka World Vision ngekuba sita kulomsebenzi lomkhulu kangaka. Mbukeli waphindze futhi wativela nakuye babe chief lobonge kakhulu emakhosi alelive ngekuba supporta kulomsebenzi lomkhulu kangaka. Mbukeli asihlangane evikini lelilandzelako bobukela sona sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV. Libito lami nokwaziwa kaDlamini, usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.